ko juste proposant ma tay wonta elle ma encore d'accord da andi ko min tu woni do nder gano yahaji moƴƴa non hay ɗum a wi'ila nga looso donc mi faala ko ya ƴettu piiji maɗi fof ara wona ɗo chambre ji no woni ga libre an yiɗa loosi ko min tu woni ɗo donc haray wonaɗi wallidira mi jonne décembre ko wona ɗo ha mariage men on feƴƴe jam et puis kadi ɗo innede ɗum ɗon feƴƴi hewti hara en ɓurti wowtodirgon quoi an ɗon si mariage on feƴƴi déjà ɗe wowtodiran ɗi ɗon harayna ko satti anden kadi ko ɗum ɗon wona goɗɗum donc mi seeɗa woni yoɓu luwas ko ɗum mi faala et puis na ya ar kadi waɗa waska ka an arɗa ko ya ar waɗa waska ka ma wonɗa déjà ko fiancé ma jeykon ko an jeyi fiancé ma jeyko vraiment bandan ko mi anda ko ɗum yoɓetama wondala waɗande bon feƴƴito donc mi seeɗa woni location mi ara monaka ka karola vitra ɗo kadi langandi pakka on gumi woni mum vraiment min kadi si Allah jaɓi tana fus iwrata se quoi inchallah mi hollete ko marɗo gikke tedduga wonna waɗa inchallah wallahi tigi on ɗo lala wow ko ɗum ɗo tigre mi habbino lala d'ailleurs landu wani ni jonga suudu 2 mois mbeɗo dargodira ɗo haɗa ko sa joni no landi ko no ɗaɗanda mi yaha mi yibitira ɓe ɗino ayan joni noon mi yaaɓi on mi yoɓaɓe mowa piyoyankoye ñande be hiɗa wattude hoore ma wastay ka koɗo yaw ko nimiro an ko wowɗa wadde ɗo retre min noddan tumin nalam beson ne mbuɗi tel mi yersayde wolangol on tituma madame beson ni ko ɗum no ɗon faala itta déjà sa ari ɗo joni en wondi ɗo e ɗum hara a wowti piiji ɗi moƴƴa donc ko janan noon ɓe woni gérante la entreprise ji ɗin donc ko ammi woni ko an woni yawde occupé ɗum ɗon a faami fanaka waɗore ma ko ɗo de arrête yaw waɗa retreji ɗi yoɓaɓe moɓa kisan ara wonayno chambre et douce sans ce que sa woni ɗo fus sonjatama vraiment je suis sammo rien à dire ade weetori hande Hamza ko to fofotuɗa a wimmike hari mi falakama dow findinde ɓami yalma ɗo bimbi ɗo layawde ka golle joni en kekide saladia mi ñalli hande to wowta walagol e guuto on walike e guuto hande mi weetori few kilimu on tawi no ɓuuɓi ha feƴƴi mi weetorino ayi on nder yoni Hamza ko fiancé an hannden kadi mi andi mi yahay no woni lan andi joni mi jaɓi joɓugol a gollay hande kadi na ɗe ɗo golle na sa gollay hannden kadi na ɗe ɗo watta taxi hande kadi hannden kadi fi taxi on wallinɗa fi moto on acceɗayno gollan acce mino ma mi géra fiiɗum noon fi moto on jonnuto jommo hannden kadi ala ko waɗana ɗe ɗo golle sa wi a waɗa taxi min kam miɗo ɗaɓɓude woturu dogel ka saare ɗan kadi waɗiraɗa ko ten ɗon noon kiliyake bota moto on Allah waɗi a inni ko moto goɗɗo ƴettu moto makko jonnita sans probléme siɗa faala en sooday oto siɗa faala en sooday moto ko kala ko faalɗa dogindo ko ɗum ɗon soodete na ya waɗu kadi wastay ko min soodite ko ya waɗu wasi ko an itti mbuuɗi ma ɗi yanganiɗa min soodi Allah dandam yimɓe ɓen yiye non hande kadi ka fiancé a wata wadde ɗe ɗo golle Allah dandan goɗɗo yiyande lan hiɗa wadde ɗe ɗo golle mon dieu franchement an nono mi weltike nono mi weltike min duuɓi miɗo wadde taxi miɗo gollande yi a sorta lange ɗum ɗo alhamdulillah rabbil alamin vraiment mi weltankema hiɗa kirɗammi siki naya ƴettitir wasi komi jananoyma en fi ko a fiancé an goye hande kadi komi fiancé ma
mi andi ƴettu yaw kisan nottamo to on jonnita jooma mum ndaron steak ɗa joganimo fof mum noddan ko téléphone ta yiw ɗon nde a yoɓali mo lannidam few emi jondumo few yaw jonnitamo moto on et puis ara taw min mbiɗa yimmiɗa andi ko leeron mbo mimmi no ke 7 heures moƴƴini ko ittirta konkoje an yiɗa yawde ɗo hara haya ittali ko ɗan habbima noon ko tumarɗa wo ñamete mi wowta ittokoje suul minen ga jooma futti semmil bimbilaw ye maga jasira mboyri non awa ɗum ɗo fof lanni a faami non wo mi wolani jooma futti e jansira mboyri non si tawi ɗa faala futti min mi defay ta irannide min komi yangiɗo taw wawi golle ɗen fof kala ko falɗa a faala ko foññe mi defantama ma tori na problème la natte moto la natte ok na problème yawɗo Qu'est-ce ma vie a changé attends mi yaccita taxi moto to ontini walita nder clim hande no jakari miɗo sonji tol ko piyayno ndiyam ko piyayno koye tolo yamen ha wonde koye ruya timŋañino ke dame ko cuuru haɗo attends ara ko duwaji nenan ni jaabi ɗo wona geggol to mi duwaji cum natta ndu motor ko mbila goro on taw ñande reset ƴanno neeɓi seedi e ɗum licence ko moto heɓaani enen go reɓɓen fof sens mo heɓuɗa on mais tawi enen go reɓɓen mi ɗuuɗi heɓude siga on sens vraiment hande dari aljanna ko wonɗa vraiment siki sagon har ko placement ngon ɗo quoi sagon ko min natene mo hamsa jalousende voilà mi alnama ɗum ɗo min tigi ɗum ɗo mi habbanoki o fait mi habbanoki mi heɓay ko sendalange taxi moto le moment et surtout hara ko jiwo et puis tanake le yagal kadi o faala komi jombumo voilà no ɗo sens ko ɗum ɓeynata tagaɗo fanniɗa wuri tagi ga hande daari ɗo debbo ɓacci 10 ɗiɗo suɓima ɗulle leyɗe porta ko wonno toon États-Unis komi andi ɗon tigi komi nanta ɗon tigiri indemo kono ça va no welde ko gorejo anni ko a bandan ok kono inde nden min ko barki kono way ça va ɗay jam no welde ko fewnunoɗo arani ga ɗum fof mi andamo no faamu tum andi ba voilà donc oɗo ko min oɗo wonnuno ka chambre komi logino ok o ne komin logino donc oɗo giɗi pay ko yagal ko menen quoi donc ko fi o haalanayno ɗalan ɗo exactement ok mawɓe joni noon ɗo en ɗuɗɗi haala mani taw ñaame may min de ɗon no sa ñamali en ham a ñaama no awri on ɗum may ñaama ka faala hamsa taka woɗe yaade addubo ga are ñaame may ka sala mande ko ɗum waɗi gorejo Aisha naam la ari ɗo bon nouvelle taw an kadi no Allah akbar nan ɗo hay ñuusu may no ko nouvelle omi ardama ɗo ko diisna mi hamza mi famodiri fi mariage ko bon nouvelle wala ko bon nouvelle kam no famodiri ko waɗi linde taw mi yara mi yaranama min famodiri donc joni min fixa woni jour de mariage amen o et puis noon kam woni maaray ɗum ɗon fof min na ella wellet gorejo an min ga ella laylanɗa hawji fi ɗum wandini taw fi ɗum ɗon fof et puis kadi ko on ko sa woni maare moodi ma wona paare par ce que ɗum ɗon fof na ella noon woni go maare moodi ma wona paare ɗum ɗon na ella na ella ɗum ɗo fof na probléme min yo taw tun hara ko gorko mo mi faala on heɓɗa lan tanjini kon par ce que gorko min saɗa o hara ko yiɗuɗo lan yiɗani mi yurmino wala bantan ko ndaara ala jaɓde famodere fiyon noon ɗa hawji fi ɗum ɗo hiɗa hawji
mi haalnima mi haaltan ko mi wolanima cene mi wolanima e ɓundu mi wolanima doyi mi sonki mi woli ya lalan jaɓan bantan ko ɗa hawdi ndaari o taw vraiment Aïssa à chaque fois a découragé à chaque fois mi yaray ɗo miɗo welti oddina ɓerde am mi heɓi gorko mo mi yiɗi yurmeteɗo wonɗo honnête et puis encore kadi gorko mo foofala